Duond bura mar ODM okotimo yiero mare kaunti ma Turkana kendo giyie mar walo moko kuom jotelo achiel kachiel mabiro tayo duond burano ahinya to kuonde chung' od bura. Kane owuoyo bang' winjruok ma kamano, Paul Lokopir, ma en jakom ODM e kaunti ma Turkana, owacho ni kaunti no ni kod kuonde chung' od buche 6 kawelo ma kamano ne ok orango kuondego duto. Jakom Noero bende nomedo ni counties go biro chungo jalar kom jatend piny e yiero maduong' e 2027, kata kamano gibiro silo lwedo jatend piny William Ruto. Tulifanya kura kitu inaitwa consensus, kuelewana, kwa sababu sisi hatukuwa na mambo ya kuita IBC. Ilikuwa all sub county. Wale members walipiga mwezi wa 11 mwaka jana, wale ndio jana walikuwa wanaelektiwa au wanachaguana, ambaye leo wamechaguana kuwa kwa sub counties, na ambayo imekuwa transparency kama vile ODM nafanya, kama IBC nafanya. Ningependa kutangaza ya kwamba najua hizo results rasmi zitakuja na tutapewa mamlaka rasmi ya kuweza kuongoza chama. Mimi ndio nimechaguliwa kama chairman ya ODM Turkana Central. Mimi ndiye chairman elect ya ODM Turkana South. Na mimi nitahakikisha ya kwamba chama cha ODM kimestahimili mawimbi yote. Tutasimama kidete na chama cha ODM.